ini pasien yang bagi jing dua. So ini dua. One mensiam bakoi ngidon kam ini. One mensiam bakoi ngiduai. One dah kabor, pada kaburam lu. One dah jing ai pada jing kerku jong mehi. Nabahaka kerja ngujisu ngiduai. Amen. Cakap mengalong, kamu menghadapi, madalai keliki bangan kerpat akan kebor. Kemengalong mana kebenengkong, kita kejumpa kubur dengan kalak balong kebenjerong, subha banyak siap. Kebaar, kilong ki kubur kiban pensusi api, kiban penmong api. Kadang-kadang kapan maaf lupa. Balarang kanu kebakitan kok kata kubur kebangang yesun kubur. Sobha syuk kentat di seru deka. Pangapan maaf, tak kalau kita kakita, kita jus ngomong jeng pi. Bagaimana kalau kerpat sobha sapun sianga mau nomor juga pilak banyo nama kata keliput balang kiduan kinambar dan kinong serai. Tiang ngantas kumu, rata punya selok dengan hak kita kipuan, bangan sku tu. Ya kata kejing duna, kejing bakalah, kejingah. Nama laralong makan ada yang kena teman besan dulu, kajing telur, kajing tuna kalau sirin yang nak lihat haduk kejap. Tikum ta, ngangai, bila sungguh tua ia kata, kajing kerpat jangan kepor. Tinggi nyepet jaga kubur ke benengkong, jangan ni. Baksa kubur kalong, kajing roi beriu palat, hak persai. Tekat bengalak benung tip kajing bun beriu hak persai mentah kalong. Parat ikan nyau bilion tam tip iyo kalau kenjok macam berapa bilion ringgit tip tinggi suatu apa si bilion kaya ringkat si hajar milion dikata mengi suatu ya kata kejibun brio tang kejibun brio hari India jengiru kabebe pegari China ru kalau long ya ke si bilion palap jadi si kalau banyabe sekar bilion Uta uru krau jang keribilat bangitip yukum Thomas Robert Malthus ubala kisnem siajar nyuspa Andrew Punreo haru kisnem kat plus pa lai pusau tam kabahap maka kat plus kisnem ka 18th century une ulong unong perkat bakrau filosofer ulong economist di kupur ulong ru batrai ki kambalang une Malthus ula air yang kau ke dingthua juga istri uang an essay on the principle of population. Unuru krau ong ba. Bakani ke jingrai beri hak persai kan satam ya ke jingla ban penmi jingbang ban persai ubun rio. Tada ubrio umla ban tek lakam ya kan ke jingrai beri Kamariang hi kan le ialah kajong kabenta. Kapa muat ba? Kinem seni kinwan, jinyak tem kinwan, jing keduk jing bam, put seperti kumta. Kita kinwan, kinwan kisni juga semua sangsot. Habang berkat pada kalong kau percaya kumta. Habang ipet jika ketinu boleh ke kitab Genesis, long kau benengkong kat kuat obat bufra. Habu boleh ulah tahu Adam beri ke hak kepada Eden. Long bola kurku, orang yang kinti kamu tu dah nangka, tu nang roy, batu pentap ya kepercaya. Jangan tahu so mungkin layak kelas kita kijing batai, ketinu boleh berkata kijing batai itu uruk rau. Dia hak apa yang ke Prime Minister Indira Gandhi mungkin mau kalau introduce ke polisi. Lawan rakyat ke polisi ke orang ba, ke family planning. Ba ni langut ki khon kalabian. Ti kalami ka jinga keren ke dibiat keleng ke kibas nguyaha begitu, kibas ngupersia begitu. Kalau don cisien ko we haka jeseng jangan dekat STYONC ke bangitip Long Youth Organization Conference. Kala pelong ye ke dibiat nak mentakan ni ka kani ke subjek
Kapag Prime Minister Indira Gandhi kebuat kata ke family planning. Kelalong ke debate ke basung set, ke kibaya syak gitu, kibaya long for kemudian gitu, kibalong against gitu. Ya hakataka jadi debate. Ijon di pastor S di Lakyang, mabelakla, pastor na buat Jatinga. Dekat do kiapai si pastor pipat pi ong kumnu halo kan ni. Si pastor yang ngap ong kumne. Lada iki kun kibangi ni penkha kilong ki kun belai ti ong kat nang kha bon nang ba nang bon bijing turku. Tandala raja apa kalau dak kumue, ikut jengi kilong dak kumue,